I ovo nije dobar znak. Kad zvone telefoni za vrijeme svete službe, to je jedna demonstracija demonske intervencije. Naravno, i slava Bogu da pojedinci izlaze. Međutim, demon zapišti, upravo na ovakav način, koristimo priliku, eto Bog je dao, zapišti pomisao u umu, dakle zazvoni, i čovjek otvara umnu liniju, iako će fizički biti u hramu, međutim umno on izlazi, odaziva se na zov onoga koji nije zainteresovan za ovo što govori. Ne samo što nije zainteresovan, nego se plaši svetinje. Zato, braćo i sestre, čuvajte se ovakvih poteza. Držite se pažnju. Ovo nije projava pravoslavlja. Sveti Vasilije nas nije učio da držimo mobilne telefone uključenim i da se javljamo kad zazvone posred svete liturgije. To nije pravoslav. Takav čovjek će možda misliti da jest, međutim nije. On je još od ovoga svijeta, jer kad mreže ovoga svijeta prorade u toku svete liturgije, onaj koji od ovoga svijeta se odaziva, samim tim otkriva da nije Božji sin, jer Božja djeca, Božji sinovi, Božji narod pripada Hristu. I tu pripadnost potvrđuje makar minimalno time što drži svoje aparate koji ga vezuju za ovaj svijet isključeni.